inshuti z'amahoro TV nongeye kubasuhuza mumeze neza muri kumwe na Bishop Mugisha Steven neza kandi nizere ko mumeze neza kandi Yesu akomeje kubarinda. Uyu mugoroba rero ndagarutse kugira ngo tuganire ku bintu nka bitatu gusa, ntabwo turaganira ku bintu byinshi, ariko navuga ngo mbere ya byose mbaje gusuhuza abanyarwanda aho bava bakagera. Abanyarwanda ari abari muri Amerika, ari abari muri Australia, ari abari ku mugabane w'Uburayi, ari abari mu Rusiya, aho waba uri hose ku isi yose uri umunyarwanda ndagushuhuje kandi nizere ko umeze neza. Rero ndanezerewe cyane kuba nongeye kugaruka hano kuri uyu mugoroba ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Nejejwe no kugaruka kongera kuganira n'inshuti zanjye, kujya kuganira n'abantu banjye. Rero munkurikira umunsi ku wundi kuri televiziyo yanjye kandi yanyu. Rero ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora like, ntiwibagirwe gukora share, kuko mbazaniye update nzima kandi nziza. Rero banyarwanda, mpora mbivuga buri munsi, uyu munsi mbona intambara ya Kongo ni yaratumye hari abantu biko mu Rwanda kandi barwikoma ari abanyarwanda. Noneho ugasanga ahubwo nibo ba mbere bari gusebya iki, bari gusebya u Rwanda, bari kurushinja wa muri Kongo, bari kurushinja gushyigikira M23. Mbese muri make ni bibazo. Ariko sinibaza nk'abanyarwanda cyangwa cyane cyane nk'abanyarwanda, ntabwo nibaza inyungu bafite muri ibi bintu zishobora kumva, kuko banezezwa nuko igihugu cy'u Rwanda cyaterwa, banezezwa nuko u Rwanda rutashyiraho ubwirinzi ngo turinde abaturage bacu. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko ntabwo bikwiye. Murabizi hari abaturage bacu barasiwe Igisenyi n'ibitero byari bivuye Igoma, amasasu yaravuye Igoma. Ese ko mbona abantu benshi muri mu mahanga, muri za Afrika y'Epfo, muri za Uganda, muri za Amerika, muri za Kenya ndetse n'ahandi, mwikomye u Rwanda ngo urafasha M23 kuko bwafashe ubwirinzi rukabushyira ku mupaka ubuhuza na Kongo. Ese kuki abantu muranezerewe nuko ibiri kuba muri Kongo natwe bitubaho? Murashaka natwe ko abanyarwanda twongera kuba impunzi? Kuki? Birababaje cyane kandi ugiye kuri abantu bavuga ibyo ngibyo ni abantu bize, ni abantu abenshi leta y'u Rwanda ifite aho yakuye ikanageza. Kuba bari muri kuvuga uyu munsi mufite amagambo muri kuvuga, ntabwo ari uko mwagize gute, nuko iyo leta yahabaye ikabafasha ikabageza aho mwageze. Birababaje cyane kumva kuko ibibazo byose bya Kongo mwabyikorera mukabirunda kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, mukabimurunda ku mutwe. Abandi muradufatira umuperezida mukamutuka, mukamwandagaza. Birababaje kuba uri umunyarwanda ugatuka perezida w'igihugu, ukamwambika isura adafite. Man, birababaje kandi biteye agahinda. Nimba biba byiza iyo ugize gute, yego gusa navuga ngo nyakubahwa perezida wacu, nyakubahwa Paul Kagame yihangane nyine. Yigeze kubivuga, aravuga ngo ni mu ntore umuyobozi aterwa amabuye, abayobora bagize gute, bigaramiye. Ariko burya navuga aya magambo nkavuga ngo uko biri kose abanyarwanda tumuri inyuma, kandi umutondomo kumoka kuyimbwa ntabwo kubuza abagenzi
gutambuka. Nicyo kintu ngiye navuga. Kumbuka ko imbwa ntabwo kubuza abagenzi kugira gute gutambuka. Kandi umuntu kumuvuga, kuba mwavuga perezida wacu, kuba mwamutuka, kuba mwamugira gute, ngewe ntabwo ndajya gutukana nka Gasuku, wenda amagambo yarayavuze nimugoroba yambabaje cyane. Nanone uyu munsi abana turakora amakosa, ababyeyi bacu bakabigenderamo, bakabitukirwamo. Ndagira ngo Gasuku nayo yamupangu nawe mugarukeho. Nimba ngewe Stephen nkoze kosa, ntabwo mama wanjye agomba kurizira ngo atuke ibitutsi nka biriya, kuko nawe ntawe waba utandukaniye nawe. Kandi iyo ubujije inyombya kuyomba, nawe ushaka kuba nkazi. Rero muri uru rugamba turimo tugomba kwitwara kinyabupfura, tukarwana urugamba ku social media, tukarurwana neza ntawe dututse. Arega burya iyo tutsi ikigoryi n'igisara nawe ugasara, uzaba uri ikigoryi nkawe, ntabwo uzabutandukanye nacyo. Imbwa nimoka nawe ukagenda ukamoka, ntawe uzabutandukanye na yambwi kugira gute iri kumoka. Birakwiye kuko duhagarara nk'abanyarwanda dufite umutima wo gukunda igihugu, duhagarara inyuma y'igihugu cyacu. Twanze agasuzuguro k'abanyamahanga, twanze agasuzuguro k'abantu muri diaspora, muri aya mahanga, muri kwirwa mudutukira umuperezida. Ndagira ngo mbabwirire ijambo, mbahanurire mwabantu mwe, mbabwirire ijambo. Mwebwe mwanuza mwa Pascal, mwanizeyimana, ngo niba Pascal Nizeyimana, Bamugirente TV witwa Aristide, mbahaye ubutumwa mubwumvi. Byanze bikunze amazi arashyuha niyibagirwa iwabo wa mbere. South Africa mwicayemo ntabwo ari igihugu cyanyu cyababyaye. Byanze bikunze hari igihe muzakenera kugaruka mu Rwanda. Rero nduza Pascal Nizeyimana ngo ni minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Aristide so uri iki muri ibyo byose? Uri perezida cyangwa uri general chef d'état major wabo ngabo wagize? Ubundi muragira ku Kagame abakorera iki? Ikintu yabakorera ni igiki? Nge ibintu birancana. Ejo bundi umuntu ngo nyakubahwa ngo minisitiri w'intebe Pascal, ngo turagira ngo Nizeyimana Pascal, turagira ngo dufashe mu Rwanda yagatsiko karamaza abantu kagize gute. Kagame arabwira abana b'abakobwa ni mujye gusambana. Ni ubohereza izo za Sofia muvuga ngo mwabasanze. Attention, mutuvire ku muyobozi. Muri ba minisitiri b'intebe muri South Africa, muri bande ni mu bikorera iyo ngiyo, mwikwirwa mudutukira umuyobozi, turabiyana n'abanyarwanda. Birababaje cyane. Ibibazo bya Kongo ifite perezida, Kongo ifite abajenerali, Kongo ifite inzego, niba idashoboye kujera ibibazo byayo ni igire gute? N'abanyarwanda mufite, ariko abanyarwanda mwabaye ibigoryi ryari muri mu mahanga. Ayo mahanga mwicayemo mwicayemo muvuga ubusa, muzi ko ari ubusa ntacyo muvuga. Ayo mahanga mubona ari wanyu. Harabonja numva ngo ngiye cyagatsiko ngo kirarangiye, ngo perezida Repubulika ngo Paul Kagame ngo hararangiye, ngo tugiye kumukuraho, ngo tugiye gukuraho leta y'i Kigali. Erega n'abandi mukajya muri comment mugatanga biciye mu ihenzira. Inzira muzacamo kumukuraho ni iyi. Yatowe n'abaturage, twaramutoye 100%. Ngaho rege muri kuva mu gitondo ngo tuba twakwiyeho perezida Repubulika, ngo tuba twakwiyeho Kagame, ngo ibiki n'ibiki. Ariko mwashubije agatima intembero mukibuka ko u Rwanda rwababyaye, mukibuka ko ari igihugu cyanyu, ko nta kintu bizaba bibatwaye, koko nk'abantu nta
abanyarwanda natwe ubwacu turi kuvuga gutya ntabwo dushimishijwe n'urupfu rw'abakongomani. Ko abakongomani bari kwicana, M23 n'abakongomani bari kwica abakongomani bagenzi babo kubera ibi bibazo. Ariko ntabwo ibibazo ari iby'abanyarwanda, ntabwo ari Kagame uri kubatuma ngo nimugende mwica abakongomani bene wanyu. Kandi ikindi nima muri kwishimira kuko M23 nayo yapfuye, mukavuga ngo M23 n'abanyarwanda. Mumenye kuko natwe u Rwanda turi kubura abana. Izo mikoro mufite ibyo muri kuvuga mwabibwiye Kinsasi kumvikana n'abari abantu. Ariko mugakura urusaku kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mukamukuraho urusaku ko mwagira ngo mwabaye nkotsa, mwabaye birababaje. Ukabona ikintu ni igisaza kirashaje bizuzuye umutwe, ariko umutwe urimo amazi nta kintu kirimo. Nimba waravuye mu Rwanda wisha abantu, utemye abantu, urumva ko ari uzagukikira ngo garuka wongere gutema abandi. Mbese umunyarwanda wakujya inyuma we yumva uri kuvuga ngo intambara iraje, ngo abantu bazapfa, ngo bazapfa, ngo ariko ngo mwihangane nyine mu Rwanda ngo abantu bagomba gupfa. Nuri kuza unabwira abantu ngo byibuze nzaza mbakingira ahubwo muzapfa. Murabona abanyarwanda turi ibigoryi ku buryo tuzongera kwemerera umuntu aza kutwica? Ntabwo tuzongera gupfukama ngo muduteme. Never. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu mu Rwanda dufite imvugo ivuga ngo never again. Ntabwo bizongera. Ntabwo muzongera kutubwira ngo nimupfukame tubateme. Izo ngengabitekerezo zanyu Pascal Nizeyimana zigumane muri South Africa, uzapfane nazo baguhambane nazo, bagushyire mu isanduku bakuzikane nazo. Uyu nguyu ngo nimba ari estate wirirwa tukabantu kuri ba nyina, ukagira ngo we nta nyina agira, ukagira ngo we nyina si umubyeyi nk'abandi. Abo yirwa atuka ibyo ba nyina b'abandi bambaye, agira ngo nyina we ntacyo afite. Aho mwirwa mwiyishe muri South Africa, muri Uganda n'ahandi, hari igihe bizasubirwamo. Hari umunsi musaza mukambakamba musaba imbabazi abanyarwanda, babahaye chance kugira ngo mwongere mwisubireho, mugaruke mu abanyarwanda, mwubaka urwababyaye byarabananiye. No sense. Nta bwenge, ntaki. Intebe y'ikinyoma yicaraho rimwe ukayicaraho kabiri, ariko yivuyeho yiva kuvuyeho. Mushimishwe ngo u Rwanda bari kurufatira ibihano, niba bifati. Ariko n'ubundi ntabwo twakujijwe n'ibyabo. Ntabwo dukujijwe n'ibyo by'amahanga, dukujijwe n'amaboko yacu. Niyo mpamvu turimba tukavuga ngo Kigali itajengwa na nani vijana, Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Ni twebwe ubwacu tugomba kubaka igihugu cyacu, nta wundi muntu ugomba kutwubakira igihugu. Ibyo bihano babifata birabareba. Ikizima nuko twebwe tugomba guhagarara ku mutekano w'igihugu cyacu. Kwirwa mutuka rero Perezida Kagame mutuka ibikindi bicyamaza abana b'u Rwanda, agize gute abagiye mu Buraya Kagame niwe bajyanyeyo, abagiye Kagame niwe bajyanyeyo, bara ibikindi mwabantu mwe turabiyamye, ngenda biyamye. Hari ikigo gikiri hariya Uganda kirwa muri salo kiri kogosha ngo nimba ari intelligent n'ibiki, ngo ngewe ngo namase ngo gutegura ngo ibiki ngo Kagame tugiye kumukuraho. Arega yarabimbwiye. Rero ndavuga iki kintu ni ikigoryi kirwa muri salo cyogosha mu mitwe y'abantu, ngo ngewe ngo ndakuraho ngo turakuraho leta ya Kigali, ngo Kagame tugomba kumukuraho, ngo tukamufata, ngo tukamufunga. Bazamufungisha iki?
mwagabanyije ubucucu mufite banyarwanda muri mu mahanga, banyarwandakazi ko muri abana b'u Rwanda mwabyawe n'u Rwanda, ibihugu turimo ko tutabigendamo twisanzuye. Mbese ubu ko tutatuka u Rwanda ntabwo tubaye mu mahanga, ubu ntabwo turi muri diaspora, ubu sindi hanze ko natuka u Rwanda ko n'indi Rwanda ntabwo ndyama. Murabona mba ahantu hari, murabona nsa nabi, ariko mufite iminwa yarabarenze, mwirwa mugira mutishuro muteze amaboko mupfukamiriza ngo babahe musebye u Rwanda. Mumbwire minisitiri w'intebe uhamagara umutumirwa akamugeza kuri nuza kuri cano, yarangiza agatangira kuvuga ngo yego ni mugire ukuntu ngo mwitanga ngo mumugire gute. Nizeyimana Pascal, minisitiri w'intebe, ariko sundi perezida yawe Nahimana, Padiri Nahimana, minisitiri akaba Pascal, koko Nizeyimana, ubundi bikagera hego. Mumbwire icyo gihugu cya Padiri Nahimana, minisitiri w'intebe Nizeyimana Pascal, ntuza mugire TV Aristide. Birabaje cyane. Banyarwanda rero abari kumuti abakikunda u Rwanda, dukomeze tutahiriza umugozi umwe. Ndababwiye mwiceceka ejo bundi Major General Rutayadi Kabarebe yaravuze ngo nituvugire igihugu cyacu kuko nta masasu bazaturaza, kandi iyo yabara kuyaturaza tuzemera tuyaraswe, ariko nta muntu uzaza gusuzugura igihugu cyacu. Niba dusaba no kuva muri ibi bihugu turimo tuzabivamo, tugende tuve muri Amerika, tuve Burayi, tugende tugire gute, dufate n'izo mbunda tukirwanire, n'amaraso yacu tuyamenye kubera igihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda ni umubyeyi, ni papa, ni mama, abo bose babayeho kubera batubyaye kubera ko igihugu cy'u Rwanda cyabayeho. Icyongeyeho uwo mutuka mwirwa mutuka yatabaye imbaga y'abanyarwanda bari bashize. Rero birwa muravuga murashaka kuvuga kwica abantu, ngaba muzabikore tuzarebe. Ngibi hano muri kwishima ko namwe hariyo bene wanyu, inzara ntabwo izatwica twege. Byanze bikunze niba barajyanye umugore wawe ukajyana abana bawe, ariko nyoko ari mu Rwanda, bene wanyu bari mu Rwanda, iyo nzara ntabwo izabica ngo ugire gute wowe kureke. Kandi byanze bikunze ntabwo uzabura kwitwa umunyarwanda. Urumva? Njyeba mu mahanga, ndi mu mahanga, n'izi video ndi kuzifata ndi mu mahanga. Mugenda mwirwa mupfukamye musabiriza mugize gute, ariko reka mbabwize ukuri, mw'abanyarwanda mwe muri mu mahanga mwirwa musebye igihugu cy'u Rwanda, mwirwa mupfukamye musabiriza mugira gute, ndagira ngo mbabwire kuko byanze bikunze hari umunsi muzagaruka mu rwababyaye. Ikiza leta y'u Rwanda n'umubyeyi bazabakira, ariko mugabanye. Njewe ndahamagarira urubyiruko, ndahamagarira abakobwa n'abagore, ndahamagarira abasaza gufatana twese hamwe nk'abitsamuye tukarwanira igihugu cyacu aho turi hano muri diaspora. Byana ngombwa n'ubushobozi bufatika tukabutanga. Turi abanyarwanda, banyarwanda nimureke ibihano niba bifatirira bareba, turi abanyarwanda natwe tuzigira nkuko nyakubahwa perezida yatwigishije, nyakubahwa perezida wacu wa Repubulika y'u Rwanda yatwigishije kwigira. Ndi umunyarwanda ngomba kwigira, kandi ikindi turashobotse, kandi turashoboye, kandi ejo heza hari mu biganza byacu. Aka kamwe kanongere gasubiremo, abanyarwanda turashobotse, turashoboye, kandi ejo heza hari mu biganza byacu. Abo mwebwe rero mushaka kumena amaraso y'abanyarwanda shabizabagora. Nubwo turi abapasiteri natwe tuzabarwanya. Ntabwo muzaza kwica abanyarwanda ngo twicare, ntabwo muzongera kudupfukamisha ngo muduteme, ntabwo bizabaho. Rero waba minisitiri w'intebe wabande Nizeyimana Pascal Aristide, ndabiyamye mutuvire kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika no ku gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda. Sawa ndashoje,
ntibagirwe gukora subscribe, ntibagirwe gukora like. U Rwanda rurakarama. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, salute, turagukunda kandi tukuri inyuma.